uokoke. Yesu awapokeye. Umusozi utuyeho bakwise murokore, munzira ugenderaho bakwita murokore, karitsiye utuyemo bakwita murokore, munzi gusambana wibera murokore, wanga ubugome bw'isi wibera murokore, munzi no kuroga wibera murokore, ibyo byose nasanze ubikora kirokore. Yebabawe urabimerita, 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 urabimerita. Umviriza murokore we, umviriza wowe senga, umviriza murokore we, umviriza wowe bwiriza, umviriza murokore we, umviriza wowe kiranuka, umviriza murokore we, umviriza wowe bwiriza ukuri, umviriza murokore we, umviriza wowe hanura ukuri, umviriza murokore we, umviriza ntubeshyere Imana murokore we, umviriza ibyo yakubwiye. umviriza murokore we, umviriza Uzahagarara mu mugabane wawe, nawe uza gukura mu mugabane wawe, ukali wo wakoreye. Utasimama ndani ya uliti wako, hakuna kutosha ndani ya uliti wako, kwa sababu niyo ulitumikia. Murokore we, bakubona uyu munsi bakagufata ijambo batazi icyo wavuganye nayo. Iturize bareke bakuroge, bareke bagusebye, bareke bakuvuge. Umunsi Imana yamanutse ije kubemeza ku musozi wa Nyahutuye, bazumirwa iye abakuvuze, abakwanga, abakugambanira, abanyeshyari bose. bazumirwa Eliya ku musozi Karumeli kubwo gusenga kirokole, Imana iramwumva. Gideyoni kubwo kugenda kirokole, Imana iramurwanirira. Abisiraheli bageze ku nyanja itukura, amazi arabahunga. None nawe senga kirokole, biriza kirokole, hanura kirokole, vuga kirokole. Nukora gutyo ijuru uzagubwa neza.